Yeah, of course, the UL, as you can see, University of Limpopo. This is a library, this huge building, me one Nakula. And then those are some other offices there, law and stuff like that. As you can see, kwala ka topic kwala ni dai khela la hi album president Mayengani kahle in general. Kahle usho la yavala about general things. General things in general. As you can hear kwala leswi vulavula kwalano. Yeah, album ni yingiserini of course ya murangaphandla ni nge zi ni dzika ngopfu nako as you know general I don't do album reviews. So loko a yi ve bad a ni nga ta zi ni ta ni ta vula nchumu la ma yi kuma yena mhaka leyi so mara yona album ni yingiserini yi kahle swinene to be honest na loko ni yingiserini mina it's actually way better than their 2022. There is a huge improvement. One, there is a huge improvement. Once guys is ngena ndeka album loko se ingene in London la if you kuma multiple tracks to ku bela a swi vula swo tala hi leswi nga ni ndlekela sweswo ndzi tsundzuka loko ni nghena la ni yingisela those tracks loko ni sungula from track number 1 to 3 swi nga swi ni tekele tiawara guys swi ni tekele tiawara tingana I think swi nga swi ni tekele ni up to loko ni sungule hi vo ma 6 ku ze ku ba vo ma 11 na ha ri ka track number 3 na ha ri ku repeteni ma yi vona musi mhaka leyi swi vula swo tala ngopfu so album yi tirhini swinene swi nga swi ni tekele siku hinkwaro I think ni nga ni sungule hi vo ma 6 and then album ni hete vo ma loko ni heta album a ku ri vo ma 6 na madyambu kahlekahle hi ngo swi vula tani in overall loko se ni hetela mi kuma ku se the album se ni yi hetini like ni yingisele yi ze helela la a ni swi vula ni swi vona ka se mi rhanga phanda xifikeni murangaphandla xifikeni album leyi yi biwini guys album yi biwini a ku ta swi nga ta swi vula than that mina to be honest hi tlhe hi nghena ka hlavu mi nga mi swi vonini already like ku hi sayiti ra mina a ni kombisini ku misalo na n'wi tshemba mi nga mi swi vonini ka vlog ni vurini na le ka preview liya yo vhiki hi hlaya track list na laha ni mi kombisini ku a hlavu na xitshemba ka the beats a xi nge hupi dimen a ni mi kombisini ku dimen xi nge hupi when it comes to the beats mi nga ma ha hleketa ni swi kombisini sweswo hi ngo mi swi tiva ku I did show it ku a ni swi tiva ku dimen i blind so ni loko ni kha mi yingisela ka the previous videos even from 2021 lexi a ni kha ni xi kombisa mina laha a ni ku dimen kahle kahle laha hi vuswona o xota mpfuni ma yi kuma yena yena wa chaha swinene mara xi lexi a xi xota laha a ku ri munhu loyi a nga ta fika n'wi pfuna laha ku swilo swi kota ku va swi va swi hetisekile hi leswi a swi xota laha mara sweswiwa hinkwenu ni swi vonini ku mkhulu Dr. Joe Shirimani yi fike yi va within the project so leswi nga ka left leswi as you can see hi swin'wana swa tini lecture rooms of course ku dyondziseliwa kona tlhoko na ti-seminar very T block liya of course leyi ni nga mi kombisana kokwani vhele ni fike ni yi kombisa swi vu-professional nyana ngo mi swi tiva ku laha le ka Master T vhele misalo a ni n'wi tshembini like a ni zangi ni va na doubt ku demand right ku chaya i ta endla swona so the issue leyi a yi ri kona laha a ku va mhaka yena yi va project yi saseka yi va kahle like project yi endliwa swi saseka hi leswi a swi xota sweswo mara Dr. Joe Shirimani yi fike yi nghena guys no mkhulu no ni yi hlula xidloko ni ku hluleni ka xidloko swi ni mbale xidloko laha ni nga kola ko ni nga mi kombe tikhale ku hey n'we mi timenemene mi timenemene ngopfu a ni mi tshembi na mina na mani mi timenemene ngopfu mi nga ta yi tiva na khala mi famba mi ya ba munhu wa vanhu kasi ha yena so the thing guys more what is that the thing which you need to understand guys ku ku na ti-coincidences hi leswi mi fike mi swi tiva ku swi kona swa humelela so it's possible ku nga ku na munhu un'wana wa voice yela na mina a tlhava ri Mutsonga were you aware ku that's possible were you aware guys so mi fike mi va careful ngopfu swi possible munhu a tlhava na a similar voice to mine so mi fike mi va very careful when it comes to this so mara yona project yi ve kahle finishing liya Dr. Joe Shirimani I was not expecting it I'm not going to lie that finishing liya a ni nga zangi ni expecta ku yi nga humelela because ku hi sayiti ra mina ni ku murangaphandla ya ha ta ti omisa nhloko mi kuma ku still a hi swi lavi swo
like Hlavu a pfuniwa ka ti-project hi leswi a hleketele swona ku swi ta tlhela swi endleka sweswo. However this time around ku fika ku va na change yi pfumerini somehow a ni tivi ku swi endlise ku yini a ni tivi ku nga ku lekeni somehow yi pfumela ngwenya ku Hlavu a pfuniwa swilo swa ku ri masingita sweswo so swi fike swi humelela and I'm actually happy about that project yi fambe kahle ngopfu yi fambe kahle ngopfu. So la ka mastering and mixing se ku ba moya so da ka mastering and mixing mi fike mi swi tekela nhlokweni ku a swi holela ku va yi kha yi basisa. It's also possible ku la within la yi tlhela yi kumeka yi fika yi adda some basses na some instruments. Loko mo tshama kahle mi yingisela that album ka tinsimu to tala la to karhi mi ta fika mi swi twa ku no bass liya yi ngeteriwini liya belo ra kona bass liya yi ngeteriwini and ku nga ri timhaka ta bass ntsena ku tlhela ku ediwa some extra sounds. Ku na some extra sounds leyi fika ku yi ngetela Dr. Shirimani hi leswi mi nga fika ni swi twa sweswo ka that project yi ngetela some sounds there, some additional sounds nyana laha kokwa ni tiku ni nga mi hlamusela njhani but the bass loko mo yingisela kahle ka the album swa twala ku hi yona mkhulu yi nga endla hi yona yi nga fika yi edita yi adda more additional sounds. So a hi yena ni ka bass leyi nga kona ka mthondo lovanga guys loko mo yingisela kahle bass leyi loko yi cinca loko ka ku beni hayi I'm convinced ku yona yi nga ba that bass Dr. Shirimani or kahle ku va yi tatisa loko yi bala mi swi twa ku himpela ku ba bass. I'm convinced sweswo I'm very convinced ku yi nga va yi nghenelerini la mkhulu la yi tlhela yi fika yi ngetela nyana ya le School of Languages and whatever yeah and stuff like that. So it's more like ku va ku na hotspot and stuff like that. So I'm convinced sweswo ku ya ka topic ka yendla I think hi hlayeni swo hlala a hi nghene ka iTunes before hi hetelele ka hosi ngopfu. So ka iTunes loko se hi fike hi finalize hi finalize ra kona ku ri fike ri deniwa leri nga ri endla previously laha vanhu va fika va kombisa ku Master T you are wrong risimu ra Mthondolovhani per se risimu straight ri hindzeni ka number 36 a ri fike ka number 26. So I'll take their word loko na lava swi tivaka vete negative leyi nga kona la hamba ku ri negative 10 tani kha ni vekelela ka xikirini vhele vete that negative a yi ri kona liya laha yi vula ku risimu leri already like a ri ka 36 ri suka ka number 26 ri ya ka number 36 hi leswi va nga fika va ni kombisa swona lava swi tivaka. So mina I'm not going to deny it so hi nga vula tani ku yi fike ka number 26 and then on the album yoxe loko se hi vulavula hi album yoxe yi fike ka number 2. That was the highest position. This album yi fike ka number 2 hi leswi hi nga swi confirmaka sweswo proof yi kona yi proof yi kona. Ku na leswi ya gas swo mi kuma ku loko ya ku cheriwa yi fika ka number 1 leswi I don't think we should consider it album fike va se yi tekini hi swi twisisa ku himpela yi teke hour I mean like at least maybe tiawara to twala maybe 6 hours hi swona ku yi veka number 1 hayi leswi mi kuma ku ya ku cheriwa yi veka number 1 because almost all albums tindisa sweswo. So ku improve so this place yi ta va this way as you can see and so that's their aim hi yona aim ya vona ku the place yi va yi ri improved in this manner yi ta va yi ri so as you can see there. So there the position I confirm with no doubt I confirm leswi nga ndisa swona so busy as you can see even the crane is here leswi ndisa ku swona sweswo kwala as you can see hili ku busy blind. So leyi yona tshava ya TEF leyi a hi jikeni yona once mara guys swa ndani bayiziseka mi kuma ku a na hungu ra enough ni to khandelela just for lava lava ku ni jika ni tshava leyi ni ya mi komba gate 1 hala naswona wo riska lexi nga ta mi kuma laha a ni va kona lava nga TEF va ni vona kambe ni vona ni mala TEF laha i mani vona is it Martin I think it's Martin man hi Martin ku njhani na ku xeweta ku njhani hi Martin na swi ta ku wa ni vona laha ni kombela i vona video leyi ku ni pfukini hopefully you watch this video ku na n'wana hi Martin mi ta n'wi cheka kwala ka comment section hopefully i ta commenta demand hopefully i ta commenta ta yeah okay leti ti iTunes yi tirhini swinene and the guys
swilo leswi swi twisa i ku swo boha loko album yi gonyeni la swo boha yi tlhe yi chika na swin'wana swa swilo leswi vanhu vo ka u nga ri ku swi twisise nga va kha va hlekahleka swona ma vona nyana me video leyi ni nga yi endla kahle a no ndlela ku khanya kahle ku na video leyi ni nga yi endla yaleyo ni vekele screenshot kwana so that video loko ni yi endla kwalano a no ndlela ku khanya kahle of course a yi vuyerini so ku vulavula ntiyiso laha a yi disappearini yi tlhe yi vuya however reason yo va ni video leyi i ku hi leswi mi kuma ku vanhu va tlhe va hleka so ya moya lowu ta wu be ngopfu tani tshinete nomo ka mike hi leswi vanhu va hleka va ndleni ku yo va bari swo boha album yi nyamalala that's what you must know so at least president Mayengani xi kote ku survive 5 days ne 5 days yi ri laha ka ta iTunes yi tirhini swinene hikuva fike hi tlhe hi langutisa na nhlayo ya hina vatsonga ku hi njhani swa affecta na sweswo swin'wana swa swilo leswi affecta mi kuma ku in most cases ku tala ku va ku ri hina hi streamaka our own songs mara loko u langutisa vanhu vo fana vo vasotho a ku stream vona ntsena mi kuma ku na hina vatsonga hi va hi kha hi streama na tinxaka letin'wana so hina vatsonga hi tekeriwa hansi hi tinxaka letin'wana a ni tiku va hi tekela hansi mara kona hina ni hi production a hi na ntanga as you can see liya crane hi production hayi I think we are good guys even na tinsimu ta hina ta va cinisa lavan'wana so sweswi nga swi kha swi vula ku maybe our songs are more superior no vula hi ta ngheneriwa ku mara loko ku dominata ngopfu vatsonga so a ku na less chance yo u ta ku vona un'wana munhu wa rixaka rin'wana nga ta tlhela a fika kwata hi comment leyi ni nga yi fika ni yi vula la so it's very important ku hi tlhe hi swi nota ku the album was sabotaged it was sabotaged wa loyi a nga yi likisa so o nyuma sweswi ku album yi tirheni guys I'm happy kahle ni tsakile swinene loko yi fika yi trenda hi ndlela leyi yi nga fika yi trendi hi yona yi tlhe yi fika ka number 8 ka YouTube hi vekele screenshot ya ndani kha ni meka swa ku video leyi ni yingisela kahle ni va kha ni vekela this proof ni yi vulavulaka la yi fika ka number 8 sweswi ni endla ku video leyiwa yi fika ka number 8 yi tlhe yi kuma 100,000 views honi hala ka left ni nga ze no holovisiwa la 100,000 views leswi nga swi ndeka yi kume 100,000 views fanele no kona something 100k views so sweswi it's a record swi kahle hi pfumelana ku hayi ngwenya yi break record and nga vula tani ku congratulations to him ku va yi break record yi fika ka number 8 and then na hala kun'wana I congratulate ku va yi fike ka number 2 in terms of albums on iTunes na position number kambe ku ve highest position number 26 lavo va swi tiva vona ve ri fika number 26 the highest position was number 26 so hi nga vula tani congratulations to him even on that side so loko hi suka kwalano a hi tlheleni ka mhaka ya hosi ngoma hey hosi ngoma yi ni tekele hi xitori so the thing leswi nga humelela guys hosi ngoma reason yo va yi poste pati leri ra yi ku ANC swi ku yini a yi ri sure ku album yi flop yi ndle mistake hosi ngoma ku ndleke yini kahle okay album leyi yi likiwini so loko album leyi yi fika yi likiwa la ne quality ya tinsimu letiya a yi ri bad ni vi ni swi kume through ina ti TikTok videos ku na yitwa sound liya ya vanhu lava nga endla ti-videos before album yi huma officially quality liya vona a yi ri bad ngopfu ni yi twini a yi ri bad swi ndleni ku yo equaliziwa ngoma yako already la so a yi ri bad quality a yi ri bad guys hi leswi ni nga fika ni swi twisa so ngwenya yi fike yi commenta based on that project ku project liya already a yi ri bad obviously a yi ri bad mako a yi officially la ma yi kumena mhaka leyi so leswi ngwenya yi nga fika yi commentisa yi nga fika yi commenta under swona sweswo yi va convinced ku swi nga kha swi vula ku the album yi nga va yi ri bad ma yi kumena however so ni nga vula ku yi jaheleri ngwenya because a yi nge za yingisela official vision so swi kahle next time nkoho advice to hosi ngove before you comment next time a yi sungula yi meka sure ku ya yingisela the official vision hiku official vision yi fike yi but ku lava ntisi yi bini mina no hlamala ni vona ngwenya yi nga hati yi ta ndla video a swi tiva ku vanhu va ti-video so he did not create any video na hi video after that ma yi vona ya mhaka leyi se ku ni nga fika vheta ni swi vona ku hayi na ku va yi bini ngwenya la yi bohini nkoho leswi ni swi vonisaka swona ni vhele munhu wa ta na ti-perspectives there so ku hi perspective ya mina swi kombi na ku hosi ngove va yi bini that's why yi nga hatangi loko va yi shekini I'm sorry guys
ka titimelanyana so ku titimelanyana swi endla ku vora mi ri shake but mi ta ni khomela so swi kombi na ku yi fike yi biwa ngwenya ku loko a yi nga biwangi laha i nge yi vuyini yi ta ta ndla live laha i nge yi vuyini ta ta ndla live na yi tiva mina ngwe i nge yi tivi hi ku already a ni mi swi vona ku already a yi poste swin'wana way before project yi huma so yi ndle xihoxo swi ngove mara hayi a swi sungule hi yona I will learn from his mistakes so hi leyi mountain ya la Tefli one of the most famous one of the most famous mountain kahle kahle then stadium xa hala that side hala mara ku tele ngopfu I'm not sure if I will risk ni ya le ka pond le mara mina ni master T ni beleni mavoko kwala mu ku master T loko mi kha mi vona ku master T ni mbala na xidloko ni ya le ka pond le video yi herini I tried ku va ni phusha because a ni na ku hi ze hi jika hi mountain leyi so swi kombi na ku se hi jikini yona so lexi nga ta ndleka na hi ya hala ka pond hala ni zama ku ya that side like hi hi va hi vona na stadium ni ta va ni tsakile moya muna wu ta va tsakile so in overall we did great to be honest we did great and I'm happy so hayi swilo swi fambe kahle kambe already ni mi kombisini about mata jambatani is actually there ka risimu leri ra Mthondolovani so la ka intro la i kona la ni mi kombisini video yi kona already lexi nga ta swi endla hi ngo vekela link ka top comment mi kota ku ya mi ya chekisa kahle hi ku already la ni vula leswo so i kona la on the intro swi kahle swinene ku zeni la fusion yi va yi ri blind la ka hi vana va beni mayenga so as you can see le mountain guys I think I will pause ni ta fika ni teka loko ni fika la ka pond mara ni ta mi xona ku ni tshava yi va yi ri hala a hi kule ngopfu na la kahle kahle so okay here's one of the most famous dams la yo earlier so in most cases loko ndliwa ti-event ndliwa la here mi ku vonaka la mahlweni la in most cases ti beriwa la so loko ndliwa ti-events in most cases ti va kha ti ndliwa la kwala mahlweni mi ku vonaka kwala then matila then the stadium hi lexiya le so at times swa endla mi kuma ku va fika va yi endla inside there at times swa endleka va fika va endla le mara in most cases yi tala ku va endliwa da ma vona nyana so mountain as you can see le hala ka left so a ho va kule koku la no va a little bit nervous swi normal ku ni munhu vele swi normal mara I've tried my best video yi va yi ri sharp so sweswo loko a mi ngeza mi subscribe ni ta kombela mi tlika kasi family leyi nga endla xinjhani kahle la mi nga ta va convinced ku master T is in UL a ni tiku hi nga yi bakwini mara stadium lexi vo tala mi xi tivi maybe kumbe xa loko ba ni tshava leni le henhla so hi kona ka pond ya kona so a ni tiku ni nga bakwini kahle mi nga ta va convinced mana hala ku sasekini so issue ku loko ni kha ni teka la ni swi vona ni yi voni kahle quality ma yi kuma na mhaka so that's the issue I cannot see the quality properly I think hi ta yi ba hala yi sharp hopefully swi ta swi sasekini mi ta va impressed loko ku ri mi ngeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe